Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo, ti umuna a serye tayo ita alawas a napaulwan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Uray kas ano, at dalata oras ta iti tunggal maysa. Kas ita, at data dito'y park. Saan matakanayan nga agdate ta? Wala, taado matinaskan nga ipang pangruna ta. Ngam ti panagdate ta. Agpadat ang agad-adal. Kan ag part-time job ta pay. Iti kas ta, isupay ti matgadan ta. Wen Lorraine, Agan anos talat ta. Aging ga amakalpas ta iti panagadal ta. kasta teramiden ta. Nangruna, kat adamat arapap ta para iti masakbayan. Wen Jordan, katnaskan laang ti panagan anos kan sakripisyo. Sapay ko ma, tamaragpat ta ti arapap ta. Pagbalinin ta nga inspirasyon ti tunggal maysa. Tapno maragpat ta ti arapaap ta, Jordan. Gusto ka Lorraine, kat kasta teramiden ta. Ala, mangantan Jordan. Siya kun ti makaamong iti bayan. Kababain matkin ka. Apay akababain, kit agayan ayat ta. Agpadat ang estudyante. Sige, kastilaangan. Aggudwa talaangan iti bayad. Wala. Sana bale, taan niya laang matday to in order ta. Saggay sa arais kan sidaan. Kan di mawat ta iti sabaw. Ayos day ta. Wala. Kaday talahan ti kabalan ta. At least, mabsog ta. Kan tinaskan, nakapag-date ta. Sige nga Rodan. Mangantan, tagawid ta. Tapno makapagrepaso ta. Sige, mangantan. Agbaawan ti in order ta. Nasingpot ni Lorraine naman. Nasaya at no kasta, anak ko. Ngam ni no girlfriend laang wan. Wala nang. Paramis ko day ta kada kayo. Ti panagaral yu kumati into na rin yo. Di kay agapura. Dumtang tulat ta ti gundaway. Para kadagitibahan nag-asaan pa'y amabalin ita. Wala nang. Ibagbagak na ito'y. Gaputa jak kayat ama ipada ka kanyak nga inam. Kayat ko ama katurpos ka. Saya atam ti panagadal mo, anak ko. Wala nang. Aramidak ti amin. Tapno makita yung to ti bunga ti amin a sakripisyo yo. Oh, Jordan, anya ti panggap mo ita a bakasyon? Ako panggap ko ti ag part-time. Iti nga restaurant na nagtrabaho ak idi. Kasta? Ay katuan Oray siya, nagsarita kami iti kasinsing ko. Agtrabaho ak ijay salon na. Asidagmat lang ang dayjay ijay restaurant nga bagbagam. Nasaya tano kasta. Naskan nga trabaho ta ita a bakasyon. Iti kasta, adan tubos-buson tayo ton sumaruno nga enrollment. Husto ka. Nangruna kanyak Nasanak nga trabaho. Nadyak tulungan ti bagik. Kurang mati masapsapulan ni nana nga pagadal ko. Gayam, anya nga iti aplayam at trabaho iti restaurant. Wala niya ditan. No niya ti bakante. Isulat ta na. Mama, agpakadak kumakada kayo? Ha? Kasangay nga mintimay sa friend ko inton Sabado. Nasken nga adda kami agagayam na. Isuan nasken na mapanat. O sige, day talaga yam. Awan parikot iti dayta anak ko. Ngam saan adito'y lugar tayo, mama? Ijay syudad. Bakasyon ngamin ita. Isuan ako na dagiti dadakkel na, nga ijay syudad nga agselebrar. Adda ngamin balay day jay. Kasta ka di. Ay katuwan na. Basta ti kanayon nga bagbagakan ka anak ko. Agan-anad ka iti amin na papanam. Ay, nagaduntumat ngamin ti gagayom mo. Wen, mama, di kay madanagan. Kanayon nga agan nadak. Kasta talaga, tada kabailan na itibiyag?
Ado, tigagayom na. Oy, si kamot gayam ti masabat ko, Jordan. Nagapuam. Kwa, ijay ili, insan. Imbagak idi adinak awagan iti insan. Saan ka di? Anya? Okay lang. Tawan mo't makangag. Ngam no iti kadwan ti tao. Dinak awagan iti insan. Nang runa no ijay pagadalan. Anya? Diyak kayat agapukan ka. Kat bumabat ti panagkita dagiti tao kanyak. Nalawag? Mama, nasabat ko itay ni Jordan. Narabyan man. Kasta ka di anak ko. Ka naggapuan na ka no? Naggapo ka no ijay ili? Kasta. Siguro napanmanan na kitagdan. Awan mo ti sabali amapan naramidan ni Jaili. Bakasyon mo ti ta. Sigurado, Mama. Napan iti restaurant asigod a pagpa-part-time man na. Rumbang laang. Anya nga iti busbusan na, no agsadot-sadot. Imbag kumamat no adda natalgad at trabaho ti nana. Awan mat. Mangnam na madalaang iti tangdan na, amapan makisaksak ka. No kasta ti imbaga na, anya ngay nga rod anak ko. No di na kayat nga awagam iti insan, Mariel ko namlatan. Tapno awan ti rire. Nanang? Tinapatag, awan ti dakas nga aramidam kan kuana. Awan mat nanang. Isu na lang ta ibain na klaunay. Nang runa ka dagiti gagayem na. Anya? Jack amo, doa pa akas ti panakilangan ni Mariel. May salang ti kayat asawon da ita, anak ko. Ibain na ka akasinsin na. Gapo iti kinakurapay ta iti biyag. Ngamala, bay amon anak ko. Kas iti nakunak itay, tinapatag, awan ti dakas nga aramidam kan kuana. Narabyan ka manan, anak ko. Uy nanang, nag-overtime ngamin. Kasta ka de. Ay na, Jordan. No saan mo akabailan, di mo ko mapilitan. Kaya't ko ngamin di makaurnong nanang. Imbag labos-busak, inton enrollment manan. Kaya't ko ti makaturpos. Isungar aramidat amin na pamuspusan, tapno makaurnongak. Agyamanak. Gaputa kasta ka nga agpanunot, anak ko. Ngam no mariknam ti bannog mo, aginanaka. Aywanam ti salunat mo. Sikamot gayam, Jordan. Nagsapa kamot tayo na romong muar. Norarigan kat sigatimang pugsat iti sapo tilawalawa dito kalsada. Kwa? Mayat na ito uniforme, kaskala attorney tilagam. Gayam kat dishwasher ka lang. Uwan, uncle. Dishwasher ak lang. Ang saan mat alalaang ti trabaho? Gaputan na dalos mat. Ti kunam kiti. Isulaang ti mabalin na trabaho kan ka. Anya? Pundo mo timbag sana ya. Kan may sa, da kayo anak rapay. Daita tirumbang nga trabaho yo. Kita ni Mariel. Agin enjoy ngagpaspasyar ita bakasyon. Anya, kasta ti imbagakan ka ni uncle mo? Uwan nga rod. Unay matan. No apay mat nga adda ka kasta at tao. Agyaman dakit di tasaan da mapadpadasan ti agrigat iti biyag. Apay pailanas kan apasakitan da ti pada da tao. Makapasayar nga rod iti Rick na. Nang runa. Kat, uncle ko tinang ibaga. Ala, bay amlatan. Di mon ide kaskaso.
Saan nga isuda ti makalapad iti amin nga aramidam. Adadapay kat di nga gagat ka Taoray kastoy ama kitang tangdan talaang. Nadalos ti trabaho ta. Agyaman na ka. Ngamin, amin abanag apakaupayak. Kaya ada ka na yung ti word of wisdom mo para kanyak. Siyempre, agayan ayat ta. Iso arumbang laan nga agtinulong ta. Laglagi pam, ambisyosa kan ambisyosa ta. Ani amot ni bayaw. Di naman la pinanunot ang makapasair tirik na. Dayjay nga imbaga anakan ka. Huwag nga rin nanang. Tunggal masabat ko na yung kalhulyo. At dalat na may baga na kanyak. Pasig pa imat nga kakasakit. Ala, bayam anak ko. Kasaritak tuman ni Manang Minda. Bagbagaan na kumamot jay asawa na Tas saan akas jay ti panagsasauna. Sana nanang. Ang mga nuday tantumanan ti diyo pagkinawatan. Okay la kanyak. Uli na sakit tinakam ko. Engem, maawat akon. Gaputakas siya talaga ti ugali ni Uncle. Sa bagay mo't kitdi. Ay, imbaglaangan takasta ka nga agpanunot, anak ko. Uwan nanang. Anyangin nga rod. Jaklatan italtalag Dagiti bagbagada kanyak. Nakitak da Jordan kanti kaayan ayat na idinaglinong ak ijay waiting shed. Kasta ka di, mama? Anya tinagan jay girlfriend na anak ko. Lorraine, mama. Ha, jaylaan a girlfriend na. Kunamlan na pintas. Feeling? Anya ngay matikos da jay ababay. Baknang kadi ti pamilya na. Nursing, mama. Kunadagi ti gagayam ko ang makamamukan kwa na. Agin lalaing kanuday di babae. Ay na, nukas jay lang ni Jordan anasapa na kiayan nayat. Awan lat pamatik ang makaturpos day chay. Sigurado dayta, mama. Kas iti napasamak iti inana. Ha, like mother, like son, ako nada. So asi ka, anak ko. Pangaasim tadi ka pa'y makiboy-boyfriend. Tapno saan ka maipada iti daychay at Jordan. Ti panagadal mo, ti into naram. Karik, mama. Amo yumat nga ado dagiti agdat-daton kanyak. Ngam, jak pa'y kayat ti makiboyfriend. Mama, papa, nagsasaritaan mi kadagiti gagayam ko amapan kami ag beach inton umay a Sabado. Masapul ko ti kwarta. Ha, Ang manak ko. Nag-resort kayo, napanalawasan, aya. Wen, papa. Saan amabalin sa anak amapan ita? Anya langan ti makuna dagiti gagayam ko. Ang mga nuy bagada nga awan kwartak. Iso asa anak amapan. malamapan ka anak ko. Basta ti kanayon mi nga ipalagip kan ka. Kanayon ka nga agan anad iti sa di naman napapanam. Kan siguraduam lang ababae dagiti kakadwam. Agyaman ak unay, mama, papa. Wen, babae kami amin. Awan lalaki akadwami. Ha? Oh, Mariel! Okay. Si kamot gaya, manang ampiang. Apay nga da ka dito eh. Ay na. Imayak nagpalengke iti lakok. Kasta ka di? Mapan kami mat ijay beach. Ay na wow. Sana all. Ay katuna. Apag iso, summer ita. Ay na. Handa ko mamat ti agbantay iti store ko. Tapno, I will join the group. Wen nga agpaisoan niya. Ay, taon matan tinapalabas.
Manipod idi na udi ang nakapanak ijay beach. Oy, Mariel. Sino day jay lalaki aka holding hands mo? Iso ka di day jay? Asim manang ampiang. Di mo ko maidandanon kada mamakan papa, ha? Ni George, dayjay. Boyfriend ko. Anya? Awan ammo da mama, maipapan kada kami ka ni George. Iso apang nga asim. Di ka agtag-tagari. Idanon nga ta ni Ampiang tinakita na kadagiti naganak ni Mariel. Gagayam, di uliwayan adenggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'ing estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbakasyon da Jordan iti pagadalan. Isu nga inkadengdakan ni Lorraine ti agbirok iti part-time job da. Kat baligi nga rod anaawat dagitoy. Tunggal mapalabas ni Julio ni Jordan, kanayon na apagsawan da itoy iti saan anasayaa. Pinalagipan mat ni Lorraine ti kayan ayat na. Asaan nga iso ti makalapad iti anyaman nga aramiden da. Iti sabali abangir, nagpakada ni Mariel kadagiti dadakkel na amapandaag beach kadagiti gagayem na. Pinalubusan nga rod dagiti agasawa. Iti pannagnada iti public market. Nakita ni Ampiang ni Mariel nga adda ka holding hands na alalaki. Itagagayem, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na, tawon mo't tanti na palabas. Manipod na udi na panak ijay beach. Hoy, Mariel, asino jay lalaki aka holding hands mo? Iso ka di day jay? Pangaasim manang ampiang. Di mo ko maidandanon kada mamakan papa. Ha? Ni George dayjay. Boyfriend ko. Anya? Awan amo da mamakan papa, maipapan ka ni George. Iso apang nga asim. Di ka ang tagtagari. No problem. Amamunak. Diya kaya ti makibibiyang iti biyag ti sabali. Agyaman at lukasta, manang ampiang. Jordan, ni Mariel dayjay kadwa na dagiti gagayem na. Uwan may peso. Kat ni George ti ka holding hands na. Nakadlaw sang ti kasinsin mo. Kimita dito yung nagtakdaran ta. Ha? Jordan! Lorraine! Dua kayo lang ang nakakita kada kami ka ni George. Ah? Malaksid kada giti gagayam ko. Anya Da kayo ti... ti makaamo itinakita yo. Wah, insan. Anya ti... Kaya't mo asawan. Di nakawagan iti insan. No di mo kayat nga isabwag ko kan kada ito melting nga inumak. Anya? No maamuan da mamakan papati maipapan kada kami ka ni George. Amok ada kayo tinangidanon. Kat agsaga na kayo. Anya? Iso ano di yung kaya tiriribok? Kasayaatan nga agulimok kayo latan. Nalawag? Kasla jackpot yan tinakita. Uray siyak. Jak namnamain nga agayat ni Mariel itikas kin ni George. Wen nga rod. Imposible adi na amo ti maipapan iti dayjay lalaki. Pudno ka di agwarwaras idi adamag. Nga dadwa a babae anasikugan ni George.
Wen, amok di may sa babae. Ta classmate ko, di high school kami. Kasta? Sapay la ko ma. Tadi na aramidin iti kasinsin ko. Tikas iti inaramid na kadagiti mo na a girlfriend na. Uray kasta tinakita yo. Di kay latag-tag-tagari, anak ko. Wala na. Awan mo't panggap ko amapan mangidanon kadaan timinda. Nasaya at no kasta. Bayan tayo lata. Nga isudan to ti makatakuhat no anya ti aramidan ti anak da. Madanaga na kiti insan ko. Amangan ngamin no aramidan mit ni George kan kuha na. Tikas iti inaramid na kadagiti mo na akaayan ayat na, nanang. Saan mo't siguro, anak ko? Ngamin, amok akabaalan dama ng minda, kan bayaw nga isuro jay kakaisuna nga anak da. Sa bagay matkit diyan, nanang. Nakunak dayta, gaputa ka na yun idi, nga ibaga ni manang minda. Ama sigurado na, asaan ama ipada jay anak na itinapalabas ko. Ne, da kayo matgaya, manang minda. Apay, ada kayo ti may gimatang. Awan ka din ni Mariel, ama ibaon nyo? Ay na, awan pa'y nga rod. Talon nga aldaw tinapalabas manipod na Panday J Beach. Aging gaita, saan pa yan nagawawid? Kasta? Oh my gosh! Amangan kit dimat no nag-enjoy iti kasta unay. Isu analipatan ng tinagawid. Anyat kayat mo asawan? Ha? Ay, kuha! Awan day jay, manang minda. Ibagam kit din no niya tigatangem. Sanak agumatang, umayak la agload taawagak ti anak ko. Madanagan kami ngaminan iti asawak. Ni mama ti umawawag. Sung bata ka dakos. Tapno sana makapungpad. Hello? Mama? Hello anak ko. Nasaya at mata sinong bata mo tiawag ko. Madanagan kami kin ni papam. Mama, pasensya kayo kuman ha. Ado nga mi tinaramid mi dito'y beach. Kasta ka di. Kat kaano nga ron ti panagawid mo anak ko. Manumeten nga aldaw yu dita. Kalpasan ti lunch. Agawid kamin, mama. Oh, anya, nakasaritam ti anak ta? Wan, sinungbatan na ti awag ko. Ket, kano nga agawin? Agawid da kanu kalpasan ti pangaldaw. Agawid da jay taamok ana ibusan ti kwartana. Ay, una yan ti anak ta. Kaslaman tay baka na ibulusan. Aging asaan na pagawiden, saan nga agawid? Ala, di mon pakadanagan ti anak ta. Amunan dar aramiden na. Kan may sa balasangan ni Mariel. Isu nga ado, ti gagayom na. Uy, Mariel! Adakan! Tagtagari, manang ampiang. Ay na! Nasaya at matanagawid kan. Madandanagan da mamakan papam. Nag-enjoy kami nga mini iti husto iti kadami ijay beach. Iso anabayag kami ijay. Uray kasta. Nasken nga ag-update ka kadag itinaganak mo. Iti kasta. Saan da nga agdandanagken ka? Wan mo? Di magasak di ti Teresena manang ampiang. Taulitak nga ibagakan ka. Di ka kumaagidan danon kadag iti dadakkel ko. Ay na. Wan ka di. Ay na. Danag mun aya. Ala, agawid kan. Ta sigurado, padpadaanan da ka da mamakan papam. Nasaya at nagawid ka, anak ko. Pasensya kayon, papa, mama. Nag-enjoy kami ngamin ijay beach.
Siguraduam lang nga puno ti bagbagan. Amangan hindi mat no at lalaki kakadwayo anapan. Ha? Awan pa pa. Awan. Nasayat no kasta. Ay na anak ko, pang-asim. No sumarunong nga da papanan nyo. Umawag kamot akada kami. Tapno makaturog kami itinasimbang. Tatalagang agdandanag kami may papankan ka. Pasensya kayon, mama. Sige, kastan to ti aramidan. Wen, manang Sandra. Puno timbagakin ka. Nakita ti dua matak. Kasta? Kinapudno na. Ammo ko ti maipapan iti dayta ampyang. What? Nakita mo't laeng ti anak ko kung ti kaayan-ayat na ida ijay ile. Kan may sa am mo da jay lalaki. George kano tinagan na. Sa anak mo't di a judgmental. Hangam ay na, manang Sandra. Panagkitak iti day di a lalaki. Ket, kasla adik. Ha? Ngamin, jetakyag na. Tatu amin ti makitam. Uray dagiti saka na. Ay na, katatato. Jay laro pa nan ti awan tatuna. Aniya? No kasta, saan laada kami ka ni Lorraine nakakita kadakwada nanang? Wan, anak ko. Nakita mo't laeng ni ampyang ida. Nasayat ano kasta nanang? Tano bilang maidanon kadakwada, saan ada kami ti pabasulan ni Mariel? Wan, anak ko. Di ka madanagan. Saan na bale? Taamukmot ang nakita ni ampyang ida. Ket, anyatin ako nanang. Awan panggap na amang idanon kada antiminda? Jakman ammo, anak ko. Makaammo ni ampyang no ibag-ana kadakwada wano saan. Rabi, yamawan pa'y lati anak ta, bakit? Wen garod lakay. Madanagan akmanan. Tadyak mat makontak ti cellphone na. Napanan namanen. Ti pakada na itay biga at mapan kano iti ayan ti may sagayom na. Ada kano aramitan da. Diyak maten na sa lutsod kaputag dardaras mat ngamin. Ay, una yan ti anak ta. May ruwam nan ti kas dyan aramidin na. Gagangay na tabalasang kat nga rod. Kan ado ti gagayom na. Palagi pa met sagpaminsan, minda. Ang mga noan niya la di aramidin na, adita mo. Ay nalakay. Awan dakas nga aramidan ti anak ta. Man nakigayom laeng, iso akas jay. Na kayo matgaya, manang Minda. Papanan nyo, kat napigsa ti tubo. Ay na, mapan kami kuma ijay ili. Anya? Saan ngamin anagawid ti anak mi idirabi? Madanagan kami unayan. Saan kami anakaturog idirabi? Anya? Kanyak pa'y makontak ti cellphone na. Kasta ka di? Ket, amuyo nga ron, no sa dino ti pangsapulan nyo kankwana? Ay, day tangarog kat. Ay na, manang Minda. Das kan nga amon nyo, no anya ti aramidan ni Mariel. Ang mga no, da ilimlimad na kada kayo. Anyat kayat mo asawan. Ha? Ay, kuha. Awan day jay. Awan day jay. Ay, tikunak. Saludsudan nyo ti anak nyo. Ang mga no saan mo't ati gagayam na, ti kanayon na akad kadwa. Aniya? Saan ang nag-aawid ni Mariel idirabi Wan ka no. Isumat tinakuna ni Manang Minda itay. Duada nga agasawa anapan ijay ili. Mapanda ka no sa pulan ni Mariel. Ay, nagrigat lakit di nga mahinti agsasao. Correct. Ay, itay di magasda dito ay.
ibagak ko matinakitak idi na minsan nga aldaw. Angam, amangan no ibagadan tumanen aman nakibiyangak. Uwan nga, Rod. Day tamot lang ti pampanunutak. Isu ajak imbagbaga iti kabsat ko. Ngamen, amok akasta ti ibaga na kanyak. Kakaiso na nga anak da. Imposible mat no di da kabaalan nga isuro. Ay, sa bali talaga tinay chief. Kumpara itel daw. Duma ti banog. Kasta talaga. Anos lang. Sa nabali, manulaangan alawas, enrollment tumanen, sumardeng kan tumanen nga trabaho. Ala, mapantangaro din ni J Coffee Shop. Agkapita pa'y sagbay nga agawid dak. Ken mapan kamot tin agtrabaho. O sige. Ha? Mabiit lang. Ah? Hindi marial DJ ha? Ha? DJ rimwarda iti hotel. Uwan nga pweso. Kat ni George te kadwana. Ang mga numakita data. Ang mga nuibagan to di kasinsin mo nga isulaang tisip-siputan ta. Nasken amamuan dante day tangar aramidan na. Ura ibagadan aman nakibiyangak. Ibagak kadakwada. Kanya. Jak panggap adadalan ti kasinsin ko. Panang isakit ti aramidag. Ibaga nga ta ni Jordan tinakita da kadagiti naganak ni Mariel. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan anamnamaan da Jordan kan Lorraine makita da ni Mariel akadwa na ti kayan ayat na. Pinalagipan nga rod ni Sandra ti anak na asan latan nga agtagtagari. Madanagan met dagiti agasawa aminda kan Hulyo. Gapo iti saan apan nagawid ti anak da. Iti pan nagawid ni Mariel dimmagas iti tersena ni Ampiang tapno palagipan na asaan ang mangidanong daytoy kadagiti dadakkel na. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Jordan, mabiit lang. Ni Mariel DJ ha? Ah? DJ rimwarda iti hotel. Unya pweso. Kat ni George man te kadwana. Ang mga numakita data. Ang mga nuibagan to di kasinsin mo nga isulaang tisip-siputan ta. Nasken amamuan dante day tangar aramidan na. Ura ibagada naman nakibiyangak. Ibagak. Anya? Jak panggap adadalan ti kasinsin ko. Panangin sakit lang ti aramidak. Ang mga nuday tang aramidam. Kat sikan tumanen kag balin adakas. Makamunitan. Tinapatay kat maibagak kadakwada. Nanang, nasaya at no ibagak ka ni Auntie Minda. Ngamin, amangan no maisagmak ti kasinsin ko. Maawatak ti kayat mo asawan. Maamakak nga rod iti kabsat ko. Sigurado adata ti agbalin adakas. Makamunitan. Tinapatay, ibagak kadakwada. Tapno amuda, noan niya ter aramida ni Mariel. Ha? Amok nga doon tinakakit-kita kadakwada at aga dito eh. Ang mabutang da mangidanon kada anti. Iswa siya kung timang ibagahan na. Sana bali? At damat ni Manang Ampiang ang nakakita matla kadakwada. Apay nga may ka dito'y balay, Jordan. Uncle, ada ko maibagak kada kayo.
Siguradom lang nga pagsayaatan ti umay mo ibaga. Tanusan, agawid kalangan. Pagsayaatan dahito yung ibagak kada kayo, auntie. Anya dayta. Uncle, auntie, sana pa nang dadali ti anak yo. Ang kaya't ko lang ang maamuan nyo. Anak kita mi ida iti kaayan ayat na. Idi pa'y damo Nakita mi ngag holding hands da iti palengke. May kadwa. Nakita mi ida. Arimuar iti may sa hotel. Awanan kay tibayin. Liman lalakyan ka chismoso. Tinungpadak matan. Ama. Amok kakayat mula ang adadaulan ti anak ko. Iso akas ta ti bagbagam. Awan mat ibagbaga ni Mariel kada kabi nga addan kayan ayat na. Sikakit din ti addam mo na. Saan lang ada kami kanilo rin tinakakita kadakwada, auntie? Uray ni Ampiang. Adamot am muna maipapan ka ni Mariel. Ay, kunakmat ngamin kan ka, anak ko. Anya ngay ita. Si kanti tinungpaday jay nga antem. Okay lang kanyak nanang. Sana bali, tanay bagak mo tinakitak. Ada ka nakwadan no di dapat chen. Adda ka de, ti kasinsin mo itay napan ka. Rimuar ka numat nanang. Napansa ka no kadagiti ayan ti gagayem na. Ala, bay amon anak ko. Di mon panunuton day jay. Ingka kat agsaganan. Tane, anya orasan. Ang mga numaladaw ka iti trabaho. Kasta ti may naimbaga itay kada kami anak ko. Ulbud da dya lalaki, mama. Kayat nakla adadaulan, iso akas dya tibagbagana. Awan ka ayan-ayat ko, mama, papa. Tunggal umwarak, dagiti laang gagayam ko tikadkadwag. Paimanday di alalaki. Talaga pagpongpong totanak. Jak lang arudan ida bibiyangan. Ngam iso dati man nakibiyang. Amo yumat, mama. Sipod pa'y, talaga adakkel ti apal na kanyak. Ngamin, amin nga aramidak, di na maaramid. Amin nga da kanyak, awan kan kwa na. Ala, husto na. Mapan ka man ni Jayan tigapsat mo. In kapag sasawan day jay aka anak kam kawanan pain. Ado ti mabalin na dadailan. Ti paya anak tama tinapili na. Talaga mapanak. Jak palabsan day toy ngay naramid da. Ha? Manang minda? Ayan jay anak mo aman nakibiyang. Manang minda? Mabait laang. Saan anasaya at timbagbaga na? Mabalin ko akaswan gapoy tikas jay ngay naramid na. Amin nga aramidan ni Mariel, ibagbaga na kada kami nga agasawa. Awan tilimlimad na. Manang minda, no adda pa nagtalak mo iti anak mo, kastamot kanyak. Natalakak iti anak ko. Iso nga amok adi nakabaulan ti agulbod. Kayat mo asawan. Pudno, jay imay na imbaga kada kami. Ay, kas iti nakuna ti anak ko. Saan laeng nga isuda iti kaayan-ayat na tinakakita. Padasam amapan ijayan ni Ampiang. Agsaludsud ka kankwana, manang. Mapanagnakak lang asan apod no day tangay pagpagayo. Talaga adyak agpangadwa amang idarom kada kayo. Manakibiyang kayo iti biyag ti akin biyag. Kasta ti may imbaga jay anak ni Sandra Ijebalay. Kat nakunana nga oray si ka. Nakitam ti anak ko, akadwa na ti boyfriend na. Manang minda? Saan ba ta parang dadaal iti anak yo? Kan kada kayo anak-anak na. Ngam, puno timbaga ni Jordan kada kayo. Numalagip yo, jay talong aldaw asan anagawin ni Mariel. Jay ipapanday jay beach. Kadwa na idi, ti kaayan-ayat na. Anya?
Kano saan kayo lata mamati? Ayaban yun ni Mariel. Tagsasarita tayo. Binilin nak ni Mariel. As anak nga agidandanon kada kayo. Ngam, tangay imbagan tika anakan nyo kada kayo. Wan, punot imbaga tika anakan nyo. May sakamat abakla. Siguro, agkonsabos kayo iti dayjay a lalaki. Kaya't yu adadaulan ti anak ko. Anya? Ania? Kasta, ti imbaga ni manang mindakan ka? Ay, wen. Ay na! Kasta unay apungtot na kanyak si ka. Apay nga tangamin adi na saludsudan di anak na. Ay na, noan niya ti imbaga ni Mariel. Iso, ti patyen na. Ay, unay maten a kinakonsintidor dayta. Uwan nga rod ang piyang. Ora siyakmat ngamin akabsat na. Kat di nakmat patyen. Ay, sapay la ko mangerod, tasaan ama isagmak jay anak da, itikas jay ngar aramiden na. Nangrugin ti enrollment para itang school year, anak ko. Wen, mama, inton bigat ti nagsasaritan, mi kadagiti gagayem ko nga ipapan mi iti pagadalan. Tapno again roll. Nasaya at no kasta. Ag-enroll ka. Igaad mo ti agatal tapno makaturpos ka. Iti kasta, mabain to ni Jordan kan ka. Kasta at talaga ti aramidak, mama. Pabainak tayo dyan lalaki. Gapo iti panang daddadaal na kanyak. Kat, ag-enroll ka di dayjay itaatawan. Panagkunak. Saan, mama? Amangan no saan pa'y nga umdas ti urnong na iti pagtrab-trabahuan na a restaurant? Nasaya at matno kasta. Gungguna na. Kasjay ti maganab ti mang daddadaal iti pada na at tao. Oh, anya daytar aramidem, anak ko. Bilbilangak man dahi ti kakaisun nga urnong ko nanang. Mapan kami iti pagadalan ita. Kadwak ni Lorraine. Ingka mag-enroll. Ha? Katuwan anak ko. Uwan nga agpaiso. Enrollment yu gayam ita. Uwan nanang. Oh, adtoy. Inururnong ko titangdan ko iti mano alawas. Imbag lang nga inayon mo. Tapno adabus-busam, anak ko. Sana nanang. Idulin nyo latan dahi ta. Di ka matanangan. Sana ka sumardeng agtrabaho. Agtrabaho aklat ha. Kalpasan ti klasik. Ha? Nga mabannog ka, anak ko. Kabailak nanang. 5 lang nga oras ti panagtrabaho. Agsakripisyo ak. Tapno adabus-busak iti panagadal ko. Oh, naka-enroll tamad tan. Agawid tan. Tapno makainan na tamad. Uwan nga peso? Uy! Talaga mo na. No, siyak ti si ka, Jordan. Agtrabaho aklangan. Uray, saan kang nagadal? Gaputa marigadan ka iti pagbayad mo. Mariel pang nga asim. Saan mo kumamat nga ibabain ni Jordan iti kaadwan ti tao? Sikapay ti simong bat, ah? Apay, mabain kayo amaamuan ti kaaduan, anakurapay kayo? Ha? Nakurapay kayo lang arudan. Nalaing kayo pa'y amang dadal iti padayo at tao. Anya? Iti kasta nga ugali yo. Ad-adda nga agrigat kayo. Anya, nag-enroll ni Jordan, anak ko. Wan, mama. Pinabainak ida iti kaayan-ayat na ijay pagadalan. Anya, Tiyan mo da siguro. Kat Jack ida tutupan iti kasjay nga aramid na. kat, anya ngay ti kunadakan ka. Awan tinaramidan da, mama. Ha? Kasjay ti sagrapan tinalaing amang dadal iti pada na at tao.
Husto lang tinaramid mo, anak ko. Tapno ag nakamdamat. Kan panunutan da, asaan anasaya ti aramid da. Ay na! Talaga nagalas ti ugali day akabsat mo, manang Sandra. Ha? Agasem! Manipod imbagak kadakwada, tinakita nga aramid ti anak da. Pulos asandan nga umay gumatang dito'y tersenak. Ay, lablab sandak latan. Aniya? Ay, mapanda gumatang iji ayan ni Nena. Ay, sana ilabas-labas dito'y. Ay na, pasensya kan iti kabsat ko, ampyang. Amumutan ti ugali na dayjay. Nasakit lang amin tinakam ko. Gaputay di. Dito'y da nga umay umutang. Nukas jay nga awan pa'y kwartada. Angam ita. Ay na. Labas-labasan dakmatan. Di pa'y lakat may padugmaam no maibatog dito'y tersenak. Apay nga tananan. Talong aldawan asan asimsimbrek ni Mariel. Ha? Ne, apay ngay. Diyan ka mo? Adon ti kwisis anamis na. Kasta ka de. Apay ngay nga tan. Sapay tunggal agabsent day jay. Siyak aka na yung ti pagdamagan ti profesor na. Ala, bayam. No masabat ko ni Manang Minda. Saludsudak. Wen man nanang, tapno amok ti isungsungbat ko. Saludsudan dak. Aldawan anak ko. Payawan klase mita. Papa, agkakapsuta. Apay ngay. Ay na, manon nga aldawa kasta ka, anak ko. Nasaysaya at siguro no mapantayon iti ospital. Tapno maamuan no anya da ita amarikriknam. Saanan, mama? Kabalak pa'y mat. Di kay matanagan. Sumra ka kinton bigat. Ay, saan, anak ko? Saan mo apilitan no di mo pa'y kabalan? Alala kay, ingka paandaran ng jaylugan, mapantayo iti ospital. Anya ti kayak asawan daytoy, Mariel? Mama. Impagarup ko lakit din, agagangay laas sakit day tamarikriknam. Ngam nagbidot gayam. Pagkawanan na. Apay adi mo imbagbaga kada kami. Nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mabutangak ngamin kada kayo. Anya? Kayat mo asawan? Podno ti indanon ni Jordan kada kami? Mama. Sumungbat ka! Saan amasungbatan day ta panagsangit mo? Ti saludsod ko? Anya ti isungbat ni Mariel iti inana. Papagayam, di uliwayan adinggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas. Nagturong ni Jordan iti balay daminda. Tapno ipakaamuna tinakita na ng araramidan ni Mariel. Gapu iti pungtot ni Minda. Natungpa na ti baro. Nakunangarod ni Jordan, anakita motlaang ni Ampiang da Mariel kanti kayan ayat na ijay ili. Dagus mat nagturong ni Minda iti tersena ni Ampiang tapno agsaludsod. Impudno nga rod ni Ampiang tinakita na.
Ngam saan lata namati ti ina ni Mariel. Iti sabali a bangir, impanda ni Mariel iti ospital. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Impagarup ko lakit din, no gagangay laeng asakit tamarikliknam, ngam nagbidotak lagayam. Pakawanan na, Mama. Apay adi mo imbagbaga kada kami, nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mama, mabutengak namin kada kayo. Anya? Kayat mo asawan, pudno tindanon ni Jordan kada kami? Mama. Sumungbat ka! Saan amasungbatan day ta panagsangit mo ti saludsod ko? Pudno tindano ni Jordan kada kayo, Mama. Pakawanin da ko, Ma. No nagilima da kada kayo. Anya? Jak namin amo. Nung kasano nga ipudnog ti amin. Ngamin, intarayan na kunti na kasi ko kanyak, Mama. Oh, tsaka mo na niya taramidak. Mariribukan ak gapo iti inaramid ni Mariel. Kanya nga rod katadaditan. Impagarop ko lakit din, no ti panagadal na ti in-into na rin na, ngamsan mat gayam. Ay, kaya't nasawan. Pudno tindanon ni Jordan kadata. Agam santamot ngamin anamat pati. Wen nga rod, tsaka mo na niya ti makakada Jordan kan ampiang ita. Tapod numat gayam ti indanon da idi kanyak. Kanyan tinapasama kiti anak ta. No namati ta ko maidi, kagiti imbaga na Jordan. Nalabit asana napasama kan ko na tigas jay. Tiyakla pag-arupan ti kastoy ama pasama. Anya, masikugan ni Mariel? Wan, anak ko. Isumot tan ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo. Isumot lagayam asana na simsimrek. Ket, ada ka din ni George sa Balayda? Ay, dahi tangarod ti parikot daan ti Minda. Ah, Pinanawan kanumot jay lalaki ang nakasikog kankwana. anya? Ay, kaasimat ti kasinsin ko. Uwan nga rod, anak ko. Isuasi ka, nang runa kat adan kaayan-ayat mo. Agan-anad kay kuma. Makauray, ti panangasawam. No girlfriend laeng. Ti panagadalyo kuma, ti panunutan niyo. Wala nang. Sipod pa'y. Awan sa baling nga arapaap ko, no di ti makatorpos. Ado man dagiti lapad. Ang saan ka mapukawan iti namnama. Pampanunutak mat dagiti sakripisyo yu kanyak. Isu nga ramidak ti amin nakabailak. Tapno matulungak mat ti bagik nga agadal. Agyaman ak nukasta, anak ko. Pagyama anak unay, gaputan na nakem ka. Hay, konsentidor tumat ngamin deje akabsat mo. Ado kami anang idanon idikan kwa na, iti aramiden ti anak na. Angam ay na, da kami pa tinagbalin adakes. Uwan nga rod, ampiang. Anya ngay ita, ay na, saan kat nga rod anasaya at tinagbanagan ti anak da? Masayang anak mat, iti panagaadal ti kaanakak. Kan maasya anak mat Uray kasjay asaan anasaya ti panakilangan da kada kami. No siya klaeng, no sumro ti kinadakas ti ugalik. Ay na, ibagak aagong gunada?
Kasta talaga, ampiyang. Sapay la kuma, tamakaamiris danto. Talaga adya kung makontak ti cellphone ni George. Namimpinsanan alinipat na. Talo na bulan ti si Kuko. Nga maging gaita. Di man la nagparik na. Oh, anya ti sang-sangitam si ka, Mariel. Saan mo ka di makontak ti kayan ayat mo? Mama. Amumat nga adon ababay tinaglabas iti biyag na. Ngam, ay na, diyaka mo na niya klase ti panagpampanunot ti abdakan ka. Ay, ayatek ni George, Mama. Ay ayatan, amom ka di day tangay bagbagam. Ado dagiti lalaking agdat-daton kan ka. Babaruda! Ngam no apay aday pay ababa ero ti pinilim. Mama. Naimbagpay ni Jordan. Into na rin nati panagadal na. Ngam sika, day tala nagamampang tinararamid mo! Ni, sikamat gamin san. Itala nagsabat ta. Ha? Kumusta kan ngay? Kwa? Kastoy ta? Wen gayam? Kumusta kayo matankan ni Lorraine? Nasayat man ta. Madaman man ti review mi. Umadani nga minan ti exam. Say-saya atin nyo, insan. Amok akabailan nyo dayta. Ha? Igaad yu ti agadal. Tapno saan kayo ang maipada kanya. Insan? Mabalin matlat na nga agadal ni Mariel nga uray masikog. Mabalin mat. Iso na lang tamok ang babain. Nang runa, ket ado dagiti napaspasaktan na idi. Ay, sabagay matkit di. Maragsakan nak, gaputan na sayatan ti panakilangan na kanyak. Nasabat ko di na minsan. Kaya't, insan ko na namatan. Kasta ka di. Siguro, nakaamiris matan. Barang ano, agtultuloy ang dadya kinasayat na. Ay, ang lukuyak to man, nga ituloy naman ang tiagadal. Tani, sayang. Wala. Sayang at talaga. Sapay nasirip ti kasinsin mo. Oh, at ti kwartang aramatam. Ingkag pa-check up. Mama. Di mo namnamaan nga agsublipay ti lalaki ang nakasikugan ka. Tanod na kumakonsensya na. Amo na kumatakdran ti obligasyon na. Mama. Ano sam dagiti ungat mikan ka? Anya nga rod. Jack maumang agkid daw iti pamakawan nyo, Mama. Amok. Saan anala ka? Tapno mapakawandak. Hay, awanan ti adupay aso. Marangrang tilapayag ko. Hingkakit din agpa-check up. Nagrigat ti kastoy. Manang ampyang. Diyan mo na niya tiramida. Hey na, amo, Mariel. Isu akas jay da mamakan papamkan ka. Gapo, iti sakit tinakamdakan ka. Ngamin, nangato ti expectations dakan ka. Kan maysa, agmay-maysa kang anak da. Isu akas jay. Nga manang. Italaang akas jay da. Agbaaw tumat lang ti pungtod dakan ka. Nang runa, no ipas ngay munto ti agbalin nga apo ko da. Sapay la kumata kasta. Hisuasi ka. Agpanunot kan, Mariel. Amirisam anaimbag. Dagiti saan anasayaat nga inararamid mo. Iti kasta. Saanan na maulit. Si kamot gayam, kanakan. Auntie Sandra. Ay na, nasayatain may ka, manang Sandra. Alaman, kasaritam taka anakam. Ha?
Bagbagam, tapno lumagan tirik nana. Ha? Apay, anyaya ti parikot mo, balasang ko. Auntie Sandra, jak amunuan niya ti aramidak. Gapo iti nagbitdutak. Panagrek nagpaikit din. Kat ilaklak sidda kun nga anak da mama kan papa. Ay saan? Saan akasta ti panunutam, balasang ko? Saan apud no dayta? Ay ayatenda ka, dagiti naganak mo. Di dala ekspektaran a mapasamak ka ti kasta. Naimbag pa'y kada kayo, auntie. Takas tatibag pagayo. Makasarita dak itinasayat. Ngam ni mama, saan? Aniya? Nukas jay, akayat mo nga adda kasarsaritam. Umay kalata ijay balay. Syakla ang mat yada ijay. Inaldaw mat arumwar ti kasinsin mo. Apay ngay takalang, naggapuam. Ha? Kwa mama. Naggapo kijayan ni Manang Ampiang. Napanak lang nagpalamiis. Anya, Apag isumat nga imay ni Auntie Sandra. Iso ang nagsarsarita kami. anya, makisarsarita kan ken ni Sandra. Uwan mama. Naamiris ko asaan gayam anasayati inararamid tayo idi kadakwada. Anya, Awan magtidakas na. Numakilangan tayo kadakwada, mama. Italaan na amiris ko. Asaan arumbang aginurgora tayo ida. Iti manong nga oras na panagsarsarita mi. Nalaganan tiriknak. Gapo iti panang bagbaga na kanyak. anya, Imbagakan ko na ti parikot ko, mama. Kat maawatan na ti sitwasyon ko. Imbagak amin kan ko na. anya ti kayat mo asawan. Da kayo, mama. Didak maawatan. Ngam ni Auntie Sandra aginurgura tayo. Jak namnamaan. Nga isugayam ti makaawat kanyak. Isu tinang bagbaga kanyak. Isu analag-anan tirik na. Nasayat no hasta nanang. Tapno maya sa dagtirik na ni Mariel kadata. Awan mat siguro dakas na. Awan mat, anak ko. Iso na laang no addaman ng timakuna ni Manang Minda. Awan mat siguro. Imbagakmat kan ko na, ano kasapulan at ti kasarsarita, umaylat tali ti balay. Kasta ka din nanang. Eket na. Umaylat ta ditoy. Bareng addan tugon daway ang makapagsarita kami mat iti kasinsin ko. Ado ti kayat kong ibagakan ko na. Wan, anak ko. Ibagak to kan ko na, no umay dito'y balay. Nasaya at ta nagsabat ta, Sandra. Ha? Kayat ko lang nga ibagakan ka. Ita ta makisarsarita kada kayo ti anak ko. Pang-asiyo, tasaan at tila komporme ti bagbagayo kan kwa na. Saan mat, Manang? Amin nga imbagbagak kan ko na. Kat pagsayaatan na. Kinapudno na? Nakuna na kanyak nga agparparikot. Gapo iti aramidan nyo kan kwa na. Anya, Amin tayo. Ada pagbiddutan na. Amok nga ado ti arapaap mo para iti anak mo. Ngam saan ka kumamot nga aglablabas iti panagsasaom kan kwa na. Gapo iti kasjay ang nagbanagan na. anyat kayat mo asawan. Tulungam ti anak mo, Manang. Aklunan tay latan nga iso siguro ti gasat na. Saan mo kumamot a pagsasawan?
Taama nga no ad-adalaeng ang madepres ti anak mo. Nakaskas daw data, Jordan. Kasladyak pa dyan, amakisarita itan ni Mariel kini Auntie Sandra. Uray siya nga ron. Mas dawak mo lang. Ang awanti imposible, no nakaamiris ti may sa tao. Sa bagay matkit di Kan, umay ka din ni Mariel ije balayo? Wen, ang jak maranranaan. Kasta ka di? Ay, umayak tuman mat pumasyar ijay. Kaya't kumat amakasarita ni Mariel. Ay kadwa na. Inton Sabado, umay ka ije balay. Sigurado nga umay dayjay. Sige, awan mat karamidak ije balay inton Sabado. Umayak, mayat ti rumwar sag paminsan, nang runa kat nalpasan ti exam. Kasta talaga ti biyag, balasang ko. Kas iti kanayon nga ibagbagakken ka. Awan ti perpekto a tao. Amin tayo, adda pagbiddutan na. Agyaman ak unay kadagiti pamagbagayo kanyak, auntie. Nanang, anda kamin. Kadwak ni Lorraine. Nilbag ng orasyon na. Oh, Mariel, nasaya at tada ka dito Lorraine? Wan, siyak. Imayak, takayat kamat ama kasarasarita. Agyaman ak no kasta, Lorraine. Anya tirik na ni Mariel, iti panang sarungkar ni Lorraine kenkwana. Papagayam, di uliwayan adinggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.